Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyera Sano Empire tubagezaho amakuru yatandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, muri gospel, sport ndetse n'amakuru y'ubukungu. Ahabonetse amakuru ahari hose Sano Empire iyakugezaho mu bambere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu karere ka Musanze ahari kuvugwa inkuru y'umuturage wasabye leta yuko Zion Temple igomba kuba yasenywa. Ni nyuma yuko Zion Temple izanye impagarara mu bantu ku social medias, nyuma yuko Apotre Gitwaza avuze amagambo agiye atandukanye ndetse yerekeza ku barasta, aho yavuze yuko abarasta ari dini rya satanike. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo uyu muturage yashingiyeho, ariko uyu muturage akaba yavuze yuko impamvu abivuga gutyo ko iyi Zion Temple igomba gusenywa ni nyuma yuko uyu muturage babasenyeye umusigiti wabo, nyuma yo kuwusenya babushinja yuko uri mu mugezi wa Sebeya, ndetse uyu muturage akaza ngo kwikorera igenzura agasanga ni Zion Temple nayo iri mu mugezi wa Sebeya. Na niyi Zion Temple igomba kuba yasenywa igashyirwa hasi nyuma yuko nabo babashyiriye umusigiti hasi. Ibyo ngibyo rero byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abandi nabo bavuga yuko iyi Zion Temple niba nayo ishobora kuba yashyirwa hasi, cyangwa se uyu mugabo ari buze kwimura uru rusengero rwiwe, dore ko afite ahantu henshi hagiye hatandukanye muri kino gihugu cy'u Rwanda ashobora kuba yashyira runo rusengero. Ngayo nguko rero ibyo nagusaba utari wakora subscribe, ukora subscribe.